aba eye Burkina Faso Ghana fo adwadifo bi a wono ton tomatoes a wo mo kofa ba abribia wo Burkina Faso no abrahosem efiri ho aba na mu nkomo ene yebedi kakra unim se Ghana enso edua tomatoes ne kakra ene oba eye Asante Mantem hanom ne ade a edua bi akoma dan Afrancho offenso North District no ho no behu se wono mu edua bi kakra wo ho pa na uko atifido eye Pue Mantem a Upper East region so a wono mu so de no wo mu dua bi pa ne na Vrongo no mu ne ba bi a to no irrigation dam no wo ne ade no omusu edua bi eduru epebra omo de no kra de mostly se ye call dry season ni mu kakra wono mo di tomatoes no hujuma pa wo ho September to December January ho no a eye yi no sabre no wono mo so hyase se wono mu edua bia ne ade na Volta region so kakra omo so dua bia ngoganom ne nasefo no omo so ye ne kakra wo ho Bono East no mo be pie mu Ahafo region omo so do tomatoes ne kakra na Ghana ne ye nyina chi yede epiapia so kakra ye dodo no ede ye no ya homo anso ya kwankro hye se enso ye di enti free December ede ko eye April si e free afi foforo mu afi da mu ne ye ko afi foforo mu a from December to April May no na because of say yensu ensuo ento kitikiti na wono mu entimi enua free September de ba December nti e free December to May no na entos no ho den tie koba ne say adwadifo no a wo mkọ Burkina any other countries no kofa bi de breye no edoso particularly Burkina pa na wo mta wura ekope bi ba Nigeria fo nso do bi ne ade ba Burkina no ni wo trade ne yekopa enyasem ketwa na Arahusem esi kakra bra Facebook in 104.5 say ye dwadifo beko na enkra no kire say ye kum wo mu terrorists wo mu atuate domfo yi akɔhye wura ma be pie won so abo mu tuo akun wo mu ama driver ni a wonsin free car mu a na enkra no kire say na opese wode ne ho teka ni mu kakra wo lock in ho mu no wo matwa gya atuma hye wo ne car no bra Facebook be hwade this is serious tomatoes ni nyina re chese ene areho but this were some of the happenings na ekoso before saadi we esiye all right odi get me technician one na on measure we ni mama okay say yare de titau ka daw ta jira fi alhamdulillah say yare heba o wonno tata bo ko hoja say yare idin alhamdulillah rabbil alamin hawli alhamdulillah rabbil alamin o do say yare allah akbar say yare de titau ka daw ta jira fi alhamdulillah say yare heba o wonno tata bo ko hoja say yare idin alhamdulillah rabbil alamin hawli alhamdulillah rabbil alamin o do say yare allah akbar sayara de titau ka daw ta jira fi alhamdulillah sayara heba o wonno tata bo ko hoja sayara idin alhamdulillah rabbil alamin hawli alhamdulillah rabbil alamin o do sayara allah akbar sayara de titau ka daw ta jira fi alhamdulillah sayara heba o wonno tata bo ko hoja sayara idin alhamdulillah rabbil alamin hawli Entuba Facebook in 104.5 cars ni bia omo ahyehye na obi na omo so fa kwan no so a video bi de ato social media ye bi kire wo no and this is serious adwadifo omo call ya yabobo bi tuo ebi mu nso ho a cars ya yabehye no kwan so ni tomatoes ni ade nyina yensempi this is not the first time because adwadifo no kwa ye hu se kwa mukafo ekohia o mam robbers echi wo mo robi wo mo ebi wono mkura ye maamefo edi omo de ye omo nyagro ba se atuate domfo yi be tutuo mutuo akun omo no eni enyai but interior minister Muntaka Mohammed Mubarak edi aba bonten abekire mu se
saa nsɛm no a ɛba no wɔn so receive saa report no a ɛha adwen paa na tomato traders wɔn free Ghana kontie na da Facebook no wɔn yɛ attack wɔn ɛwɔ ɛyɛ Titao say if I got it right in Burkina Faso on Saturday no ɛna saa de esi wɔn confirm say esi yɛ nti wɔn ne Ghana embassy ɛwɔ Burkina Elise no ma hwɛ kwan ɛbɛfa so a saa situation no wɔn bɛ handle nti confirm say saa de no akɔso na mehwɛ ya na medwen ho kakra hwai sɛ mehwɛ Ghana yatena hɔ ma emfie bebree yɛdwadifoɔ yi ɛkɔ na ɔmo kɔpɛ tomatoes na ɔmo de ba tomatoes ho adwadie ɛspake ɛwɔ adwaman so a ɛkɔ n'anim ɛnso ɔman yɛnyɛ yadwen sɛ yɛbɛtake advantage of it. Ghana yɛteɛ ne sɛ yɛ tomatoes a yɛhia sɛ yɛbɛdie Ghana temamufoɔ tomatoes zo a yɛhia sɛ yɛbɛdie no ɛyɛ around 800,000 to 1.4 million metric tons. It World Bank estimating to around 1.4 million metric tons. Share other sources around 800,000 a day. Na ye kuro mu ha no me bobo kire wo se akoma dan no mo ne anloga no mo vote no mo ne upper east na vrongo tono irrigation ho no ne ade ni nyina wo mo nso do don kakra de mai nanso ye keka we nyina bomu a ne ye nya e just around 300,000 tons enso ye baabia na de tie ne se ye we nyina wie nso a na emu about 20 to 40% asa se kwa yedio ba over 20 to 40% ese kwa post harvest losses yate tomatoes na wie no yate ni nyina wie no yedi ade beka no senke betumi abo ho bra no na yatumi akora se ye process se yedi gu ho aye no kwan bi so a enseye no ye jai mani nyina esey this amount essay kwa etiekoba ne saa ebra epesi ni ade no a yenhye da nya tomatoes na gise adwadifo no boa yen no mo kɔ baabi foforo te se Burkina nom ne ade ekofa bre yen ansa ne etumi nya bi adi in fact ye di tomatoes pa because apomden aso ye no hye ase so wo mo kyerɛkyerɛ ɛna ehia se ye di vegetables bebre na etumi aboa yen ɛse etumi yi se wo hwɛ Ghana ha se wo che vegetables ayo bebre lettuce no green pepper no ho ahwan no keka ni nyina bomu a na wo che mu nwotwe a emu miensa de ne ye di pa no eye tomatoes enunti ena ehu hiase ye mu yani ekohom nanso de ye tiwie na ye di wie a de seye ene dɔɔso wo man mu na 1960s wo no Ghana ye set up a tomacan any Kualugu factories no senka tomatoes ijumedie ebetumi aboa no machines ya egum yenhwe ne ye asai poor management expertise wo mo kwotena so mu nim hwe so mu chese asai egu emene namua in fact in the 80s ye try see a revamp anye ye gugumua na kokoasa de namua na de kro but ye tia ema Burkina Faso baabi a ekofa tomatoes yi wo mu kro mu ehye wo mu kro mu ehye but wo matumi ahunimde se da bi si yetumi bo modern ne de irrigation yetutu dams yi ni edua ye tomatoes ni ye na eba nti wo kopie mu ewo eye bobodo aloso ene wo gadugu ho no a wonu mu dams e wo ho nya asem kete wo mu di dua tomatoes no nti awie body e kura wo mu dua ti yen kom de ye ha no mu tomatoes aba ene wo mu make sure nso se wo mu adua wie no wo mu ma de wo matwa no ense kwa te se de hai over 20 to 40% of your post harvest ni ye lose ni nyina ye nya twa wie ni ye di ade ye beka ne nyina asɛe no wonu ma sa ye nhyehyɛ ya Ibrahim Tuare bayi tomato factories miensa o mine wesi de ne boy den kra na na $12 million. In fact your $8.9 million tomato processing plant ya wo de esiwa and a process tomatoes
8.9 million sika ye say no man mu ni ye bodini say enkrofo adia say no kwa wo man mu no enya asem ketwa wo kurom a ba ye ntimi nyi sika ketwa we increase processing plants factories bebre na fe yem fa sika no bi so nhyem e woni dua mu ani ade in fact sa wo hwe ye seeds cry ye dua ne ha na aba no a ye dua no a ya ne ye tomatoes e wo kurom ha no a yes tomatoes aba wo mu de kodua no Burkina de no sa hybrid no akuafo no kire se ne bo eden enu bi so no mo pe tika aban di sika hyemu a aban di sika hyemu pa ne ye ani akọ ho a ke yeso betumi aduru sa mpempenso no nanso ye kase ye koya hwe de import over $400 million worth of tomatoes ye import free Burkina every year. It is a sika we yagire ye ho ne ye and ye improve tomato production wo memu a eti wugidi say sika we enka almost $500,000 enti kenka ha say but ye ya na ye ni planning o my way ye nyene nko ye nim say daachi bi say ene ye pese ye hwe ewiase nyina tomatoes mfaso e de ba me pese oba Facebook be hade global tomato market size no sika wo mu se ye kase ye de hu ehyem aya sika wo pa aban di sika hyem a wo moka tomatoes aban di sika hyem wo moka da na bribia Burkina nko $400 million annually afibia ko Burkina for because ye kofa tie dua ne ha hwe global market no 2025 in fact sawo ha sika ewo tomatoes edwadie mu no $192.8 billion. Woma forecast ya ma akoduru say 2034 se Ghana ye yire ye ho a sika ewo tomatoes mu no around $337.28 billion. Enye sika etwa IMF record 3 billion. Ene gold board wa yesi ye adwuma maya etwunya maya sika ye de ekrakora ye hu gold board 10 billion no kra no ene ye de hoahoa ye ho hwe sika ewum a ye betumi anya de free agriculture yesi ye ni ye tomatoes yi mu a in fact countries kra wono mo edo tomatoes yi ye ni ye China hwe China ene bibia China because wo mo ani abre omu bibia ompese ombefa ye kokoo firia ene China etumi akodo kokoo ama na ye yetia ya sase kama yentimi hwe ne ye ama tomatoes na gina hwe China over 70 million tons. India ene diso 20.4 million tons. Turkey 13.3 million tons. United States of America 12.3. US California na sefo Indiana no bo mu dua. Yetete Ghana ha sase kama emu adore kama but yemfie ni enko na de bia Burkina bedua ye bekwa akofa aba Burkina say den on bedua ni ye da obi man so si ebenya afiri ho da beda because ye trim ni ye trim esunti ye say ye koye one village one dam me catch us na vrongo ni to no irrigation sa eho no enka epesia efiri be September ede ba be wura December ene ayi ko no na nka ye wo dams ya eye functional dams ni ye adwuma yi a ye can say one village one dam ekukuru sika nya asem ketwa over 201 million Ghana cedis diko shemu no si yetimi ye ni yi a enka all year round afini nyina mu no ye benya tomatoes edi but dams no ikutu ye yetimi spend 10 million Ghana cedis e wo just consultation obi ma ye nimde ye be ye a ondro we ma ye mi enhwese ye be ye a any feasibility ye obeye keke no 10 million Ghana cedis ekori ase ehwehwemu ekoso a except for Emma Northern Petros in Research and Advocacy ye no kire say dams no over 90% na re sika no edekwa ahye 285 dams na no omo so omo ye sa abre no omo koya research ko fa sa kwa omo ko fihweye no na do dan ko ekufu ado
2017 they bomb launch ye beye 1 village 1 dam hwan e dey ba no ebe wiase 285 dams anom so ma ye no research ekoso by Northern Petros in Research and Advocacy SF4 ka ho omu wie ye no na dam no 90% are dry obi age 10 million Ghana cedis so ye feasibility studies aye so waje consultation fee ankusi hwe sane de aye ho abesi sabre eti dams ye functional. That is what Burkina dams bebre enti omo wa hye epewom awiane bo enso onya tomatoes ma wo koto bedi wo koto ebedi Jeff amekọ China be het se de China fo dua wo mo de wo mo wi a se be se enti no de egu apaso sei omo kura de omo twitwa ebu omo timi dry se enko waste no ma kan ni bi kama na esi wo yen 20 to 40% kakra no kura ya about 300,000 tons na ebi asase processing no enuma ko kakra bi ena o ma be sha eno kura private companies bi ena o mu yiye bi kakra enenam pomoni nasefo de wo mu ayeye bia wo man ni ni suade hu si ye kura ni hwede China fo ne ye bra Facebook be hade tomatoes nko an o ma ye ne sa no ni egu ni nyina ye tomatoes weye ba bi ba ko no weye ba bi ba ko ye nyini nko ye nim chese ye nim de ye betumi aye beboa na onimnyamfo Akokoa Agric Minister in 2025 April 14 wanu ye de and that Facebook was we want to end the 4 billion Ghana cedis annual tomato import from Burkina Faso. Akokoa ne da hono. We want to end. How far? Honorable Akokoa, how far? We want to end. Was in an interview with City FM on Monday, April 14, 2025, Mr. Opoku said the measures are part of the government's agriculture for economic transformation agenda, which was launched by President John Dramani Mahama over the weekend. Every year we spend 4 billion on the importation of tomatoes from Burkina Faso. If Burkina Faso is able to produce tomatoes, why is it that we cannot do it here in Ghana? In spite of fertile soil, that we have all agriculture endowment. Akokoa, what say asase ye? Se Burkina Faso kro no ho ehye, no ntimi ye itimi ye mane ye ne ko import wa. Ye behwe se ye be ye de amana ye. How far? Honorable. So we say de bia me kan say enye kasa 1 year on. Esi ehu bibi, enra na metie John Dumelo, Deputy Agric Minister na me ra ho. Adan ya, afi na some fans no a yes, easy wa galamsey for ne be chama tomato omomo ye Sanfran na afi de ya jiji galamsey site no ne ye be chama atwa for tomato. Say ye ni plan ye ni for site say ade ye ko sentima me hwe Burkina factory said o my bra Facebook be hade tomatoes nko no de go mo process ye ni planning bia 2034 nesike wo tomatoes mo do $334 billion global market no honorable Akokoa ye share wo mu ye say and one can see be end that thing from Burkina. You spending a lot of money to import. Akokoa say this is a wake up call. Say ya yetimi me ani koye tomatoes no akuafo ni su se seedlings na omudi bedua no hybrid ne boadin de Burkina fo ni dua ni bi ne boadin ti omu ntimi nto so omu nya bi a wo betumi aye niye omu complain but we are not minding them. And then ye maame no ne ye papa no omu ko fa tomatoes abre ye kokunkum omu koi ani ye ho sa Nia kasa. We will end it. We will do this. We will end it. We will do this. How far? Aya said ya ye die. Den ya. Afi ne be sha se ya be planning po. Eti tomatoes ni de dey before ne beko.
my advice to the interior minister no any minister for defense ni say yesremo moma wo mo bambo edwadifo no mbekọ no mo ne Burkina fo na ban kambom na moma mo bambo no go eden tomatoes ni de ashort eden a mbekọ akofa bia bansa na yetimi adidi because ye nya ni suade hunu am planning ahead tie mo bambo no mo dom go famre escort na emuaye in the interim and so many people were airtime. But me dear, my call to this government is how one village, one dam. Over 200 million Ghana cedi eko wemu a ye so mfaso bia se eko ye maya research beto just 90% kra na dry a wo plan om de ye na nya yi no. Munya investigation, it's very very much important. Munya hwehwe mu mfa ho na ba bia sika de kodi ye bia. Ye betimi ayama na ye ya sa se ye erekupoku wa na kan denti ne enti minye. Farmers are ready. Omunya seedlings. Eye papa ni bi mfa nua. Dams ni wo wom de begu so epebrem. And it's being wasted. Ade anya ya fa ho. Enipa na ewu no. Let it be a wake up call for us. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM.